Kum kawai na kiransan ban ailat ya kisam lai lekai kibadan sap ha kam ni lekai cricket ka Riboy District Cricket Association ha kene ke kenti ke bamenta kan pelong biang ya ke jengjit ya kirang bat kita ya lekai cricket kibakan sai kabalatip kum ka cricket talent hunt kabalong na kabanta ki khna ki bah po khat sau snam nang ta ki khna ki bah po khan ro snam bat ki khna ki bah po khat khandai snam ye ke te ki jengjit ya kirang bat kita ya lekai ke bandeng kong la penlong ha bernihat ha ka bagi babun ki thei bat kirang ilekai ha kirta ba pher kilawan bani simbenta ha kene jingjit ya kinong ilekai ha ketika telen hon lawan bani simbenta lang do ba Reynol kharkamni bri president jongka RBDCA nang tau ba Michael Kharhunai bri secretary jongka RBDCA Unitesh Sharma bri BCCI A level coach nang tau Sumit Gurung bri coach bat ubis wajid das ru bri coach harkat kejingidon lang jong dikhot jongka RBDCA haba kran hakilat pathai kubor nagaliang jong ba Reynol kharkamni bri president jong RBDCA ulong ba kejing temu jong ka talent hunt kalong ban sei ki samla ki baran sap bat ban nilai kai cricket bat ban jit pan iki ban penrong syaka cricket academy jong ka Riboy district bat gene ka long ru kumshi benta ban pen priang ya ka kubor syapang kejing lekai cricket namar hajala kidang duna ban nilai kai ya gene ka jajing lekai Shushu ulong ru bagi kene ka talent hunt on penlong haki ar silenter hamadan bernihat kabanlong hak ar puwai bat ar puar terik jong banai risau arjar ar puar bat on penlong ru ye kene keju kejingjit ye kinong ilekai ha umsning hamadan ilekai jong sinong patarim bat hak ar pon nyol terik ar pu pra terik bat ar pu kandai terik urisau arjar ar puar on penlong hamadan ilekai jong sinong umbuda hanong po banagaliang jong ka RBDCA ka khot bat kawer ye barok kinong ilekai ki bi cricket bakinwan banisim benta ha ketika jingjit ya kinong ilekai ha kita tarik beradab kedau arpuai arpuar kandai apu umsning tepo patarim madan patarim bat arnyo arprat kundai kandai yang tepo madan buda kandai katalangan kejuku jungi kalong ba rekat keji terlang jong bat kami gala cricket association kejuku jungi kandai kalong ba nginwat ikna bodan sap ha cricket hoi mentarung iladun ki players Riboy kiba different category player di Simbenta nak state berbeda dengan don Shabar kadang-kadang di Mandang Lek kemudian kebangi ngimduna ki players Henry inang wala katarung inang wat show segi kendong ken straight iki kena jungi di badan kasap cricket kita kadang organize tang iki ni ketalenan kebangi lap tang ni apa ni adru don ki kena ki bam ngimtip ki don kasap cricket datang ki lai lekang ni i shisha bagi don ya kasap pasuki tikane ketika lat ke pengisim kelat ke penikong ke pengile man organize haburuk ki saka but kini ki talenhan ni lai saka ki bangi in perlong in shortlist ki players but ni la man krek karpang ki haki academy ki pengidon but wat man pha baru ba kendika komtak video la kai po ka district ki jungi ndiki yo represent ke state but kari boy kini ketika jing persang ka jungi na kalyang RBDCA pemana kepor bat kani kasin ke bangi Simbenta ke bangi i kedi tang mata singi i ibun kena samla tam gini kena under 14 i banang stang ilekai kerta ke banang kena rika i la don kasap ilekai cricket tekane ke jing angnut ke jungi ngit scam ba kalong success ta i batang singi kalong successful ban community borok gini lai caka ke bangi dap i pelong kin long ya bet ya nanti ban kerpat ikin bikpa ikna bikin pha ikun rezeki mar ngimtip ikun rezeki kidon sap samla rezeki kidon sap hake teng dari gila lekai teng bitip oh kidon football kidon cricket kidon hockey bukan ter ndai la dapim persang mai bat ya kebat mai bat ya kebol ngimtip kidon sap hakono ka tekane di kerpat rezeki soba pha ikun rezeki kini lai tli jaka ke ba inang ya nta musling ban sa bat kanong po ngiyo ban isha ikna di dalam sap ada cricket. Kini kidon under 14, under 16, ba under 19. Nang kena nang la ban guru miki bagi kidon sia kasap la dengi sim bala he report dengi sim shwa gini under 14, 16. Kini kiba dari don sap nyala ngapit ki player kiba wan menta kidon kiba ya kan nang state ru. Kiwan tang arpanai lai panai la tip kidon sap tang menta sistem don kila poi adu pania syajit aja state level. Pro bat senang bat kentai tapi kentai gitu na hangni di kelampoi hangi community kumagidon anong po di kala lupa kentai bla ilakai musling gidon tinggi community ba lasai kadang don hangni ngim tip yo kuan tenre kumbulong mentahi
player kenteri labun buat kumpulan mata kategori kenteri art league under 19 senior team kidon player kenteri ke bela kain state ke bela Shabar mata akademi kemudian ngi ke Riboy Cricket Academy buat Shankar Newar kidon ki coach ke pelapas na po MCA kidon ki coach na MCA ki jupha akademi ke jungi Riboy Cricket Academy bagi ni sing sa pernah pajba ru ba ladap sistem tam kena akademi kena kadon hijik siu belum bala Andre bubun kena ke pot board ban siu tinggi play free dari kepala kami kepala kita ki pai minimum fees aspa tang mengin yo tip ball tip Andre bubun ke sponsor ke MCA nadong sedok hendu kitiar kita kit sadu ki nadong sedok bubun ki kitiar